спортсмендара Олег Валерьевич то бары бекке белергит күрдү хаңала сире бириме спортивный улус болар. Беги бу Сакайрын Сүймөрдемет командатын Эрчер оннотон центр болар выпытынан 5 улуугытта уже договор сөбүлөн төһөристибит. Билим бу алтыгынан та хаңала сирингетте төһөрсенеребит. Хаңала сире билергит күрдүгө турукаттан элбек спортсмендери итен тахарбыт улус болар. Хакайрыгар онон булдаганда бейгеттон бу хаңала сириттен элбек спортсмен улахан спортка таксан Сакайрын атырдарын тугар дентон бу сөбүлөнгө төһөрсебиттен этекин багарабын. Хакайрыгар хаңаласкатта бары бекке билерге күрдүк нелейте улахан спортивный объекттер онтон билинге туругунан тибеттер онотон бары билерге күрдүк беги хаңалас улууга спортивный өнөөлөрү ылын багарар. Онон булдагына беги бүлебит барыта түмүктәк болун ден, онна тахарлак болун ден белемнени бу Сакайрын спортсменнары күстәк сайданнар Россияга, Европага, она андойдуга олимпиадага тийдинерден табу мандык сөбөлеңдер төөрсөбүт. Онон бүгүн бу Олег Валерьевичка сөбөлөһөн бу сөбөлөңө төөрсө келбеккер улахан макталбытын жердебит. Онотон спорт сайдыгытыгар бу сөбөлөң улахан төрүт болу деймин буга эринебин мактал. Предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Иринееву Олегу Валерьевичу. Увастываллах Леонид Николаевич, увастываллах биддойдулахтарым. То бастатан туран Леонид Николаевич калахан макталбын билдеребин. Окурду бехи эти битин ылынан бу Хаңалас улуға спордун сайыннарыгаттан бу бехи сөбелең төһәрсибидоттан бир улахан төһү күс болу ен бән бүк эренебин ден. Онуттан бу эне пиккеремекеттебит окурду Хаңалас улуға кенеге сылдаргаттан бу спорт объектпыт тибетнен сибәстен бу условияга холбора жарыктына хәҗҗаннар, но Россияда тахымыгар арас көрүннәргә бехи спортсменнар бит Хим бир көрдөрүлөрүн үчүөйден белетибит. Онан болдоттон бехи сыл сорук турарамын билигин оттон туо бар жон серге Хаңалас луухун салалтата 2-нче сүрбалта хылга болар спартакиадан оттон Хаңалас луур ытарга ден ол үлетин ыта хаджабыт. Ононтон мен ханабар бу Леонид Николаевич билигин эмеге бехи кепсеттибит. Эти кайыскандан бары бирге үлелехеммет бу олимпийскер көрүңнөр бул баккараттан бу Хаңалас улууга арап көрүнгө бартыгар оттон үрдүк ситихилери көрдөрү ден мен эми бем бүк эреллекпин бэбит түттен спорту онотто спортунан жартамы ки боларын быытынан өйүбүн онотон быйылгы хылгаттан үп карчы өттүнөн эми этере болаха бу Хаңалас улууга эми ханды көрүлүп атак үп жем белети ханада окурдук 15 миллион курдук бу аңардас бу спорт сайдыгытыгар бехи бу управление спорта кайыскатынан көрүңлөр бут. Ону таханаттан бу дүсүша өттүнөн эми үйрөгүри управлениетен эми септак үп каччы көрүллөр. Ону ти кайысканы бехи тетимин сүтөрбеккире өссө даганы спорт сайдыгар үллейик битчен дебет. Онтон Леонид Николаевичка бары мактаны хайынде. Начинается подписание соглашения. Со стороны государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, соглашение подписывает директор Спиридонов Леонид Николаевич. Со стороны муниципального района Хангаласский улус соглашение подписывает глава Иринеев Олег Валерьевич.